Bukan si bonge kali. Ya, action. Widih! Mat, lu keren banget, Mat. Lu mau ke ini ya? Kita yang pesen ini. Aku iya, Marco. Buset deh, gimana keren kan? Buset deh. Norak. Gua norak. Norak lagi. Lu bawa koper itu. Ini buset ini isinya duit kas RT semua, Marco. Aji aku ya. Ri, hari ini nih gua mau nembak cincung rencananya. Mat, belajar sama gua, Mat. Tenang, Iya, Mat. kan. Santai, Dana. Action. Widih, banget keren banget lu, Mat, lu. Iya, Marco. Dia keren norak. Lu emang mau ke ono Citayam Fashion Week, ha? Buset deh, itu yang lagi viral. Masa viral. Ngomong-ngomong, Pri, gua hari ini rencana mau jalan sama Encum. Gua mau nembak Encum, Bang. Tapi gua bingung nih caranya. Gimana ngomongnya sih, Pri? Mat, siapin aja Dana. Tenang, belajar sama kita. Serius Belajar sama lu? Kita, memang. Lah kentut, lu aja ditolakin mulu sama si Marni, Bang. Lu jago dulu, saya amat lu. Iya. Kamu jangan sembarangan. Oh, kalau gitu dia sini tadi, sini. Langsung berarti. Bocor. Siapa yang bocor nih? Cem, bocor. Semua itu. Dinda. Jadi gue jadi jom nih. Iya dah. Misalkan ya, si Incung lagi duduk nih. Lu deketin mata sama lu, Mat. Gitu, ya kan? Lu harus meyakinin dia dengan mimik muka lu yang benar-benar berdasarkan jadi lu. Keprol, action. Nah, jadi misalkan si Incung lagi duduk sendirian nih. Lu deketin mata lu. Cakep, Mat. Terus duduknya, ya kan? Lu tanya sama lu, lagi ngapain, hobinya apa. Oke? Pokoknya muka lu harus meyakinin dia. Laki-laki cool gitu ya. Iya. Oke? Iya dah. Oke? Siap Ini dah. ya, gue praktekin ya. Iya. Gue jadi sinjem nih, Bre. Iya. Ini mulai nih, Pri ya. Oke, siap. Gimana? Siap. Action. Encum. Cut lagi kan. Ini lah klip kan. Dia. Encum sendirian aja. Yang berdua action. Oh iya. Action. Oke, action. Gue jadi sinjem, Mat. Oke. Siap nih. Siap, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Encum Ya, Mamat. sendirian aja. Iya. Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, Cum. Bolehkah Bang Mamat duduk sebelah Encum? Boleh. Encum, Ya, bolehkah Bang Mamat pegang jari jemari Encum? boleh. Encum, tanganmu, jari jemarimu geradagan banget. Abis ngangkatin puing kali. Kaso. Cum, Ya, sebenarnya Bang Mamat selama ini memenuhi perasaan ke Encum. Bang Mamat tuh selalu memikirkan Encum. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Sampai Bang Mamat nggak bisa tidur, Cum. Oh. Begitu aja sih Pai orang old frame. Mas Pono. Pas Mono lama bener. Old frame cowok frame. Muka lu kurang meyakinkan. Gimana dong? Ini biar gua ajarin. Ini gua dulu. Gimana nih? Lihat ini Japri nih ahlinya. Lu liatin gua. Cut. Apa? Klip lo si Japri sama Bang Mamat. Aku berada sama Marco, Encum. Lu
biar dia tahu gimmick muka lu mengucapkan kata-kata romantis. Begini nih, Mat. Ya, cut dulu deh. Iya. Gini nih, Mat. Jadi lu saat berhadapan sama si Marco, si Incung, lu harus tarik mukanya kayak gini nih, ke hadapan muka lu. Biar si Incung tahu gimmick muka lu saat mengucapkan kata-kata romantis. Begini nih, Mat. Dengerin gua. Iya. Oh, Incung yang kagak kurang-kurang. Wajahmu bersinar bak rembulan. Mulut aja Pri bukan. Dari apa? Karbin nggak tuh? Iya, langsung. Enak dong. Pengen. Oke, Kiprol, action. Dari mana ya? Dari Oh, Incum yang kagak kurang-kurang. Kelamaan lo. Santai aja lah. Hari gua ini mah dapat gitu ya. Dia juga tahu deh yang kelakuan. Ya, Kiprol. Ya. Ini langsung aja. Kamera saya gue ya. Kan saking lucu. Oh, Incum yang cakepnya ke kurang-kurang. Mukamu bersinar bak rembulan. Aroma mulutmu seperti bunga Kamboja. Beramat dong. Angker, Pri. Dengerin dulu. Pokoknya Incum number one. Gitu. Oh, gitu. Ya, Mat. Bisa nggak lu? Bisa. Ayo, mulai. Saya ulang. Jadi pacarku. Mau. Gitu ya, Pri ya? Keren lu, Mat. Sekarang lu berdua udah jadian. Iya kan? Lu bakal jadi pasangan romantis berdua. Alhamdulillah. Pri, makasih banget ya, Pri ya. Ini berkat lu, Pri. Iya, berkat lu, Pri. Lu orang berjasa dalam hubungan ini. Mama, katanya mau jalan sama Incung, kok malah nembak Bang Marco sih? Emang Bang Mamat doyan pisang? Bisa goreng udah ya? Iya. Mama udah gak normal ya? Normal. Jelasin, Mat. Cung, ini emang Bang Japri yang nyuruh si Mamat nembak si Marco. Pri, dosa besar lu, Pri. Bikin si Mamat sama si Marco jadian. Tahu lo, perusak hidupmu. Bagaimana mestinya kalau Biar itu Mamat Alfred. Enggak, bukan gua lu, coy. Ajur. Udah masih coba gini. Saya pasti juga. Ayo, udah. Action. Gak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu deh. Jalan. Nih pas cabut Lu ngambek, gini. cuy, ngambek. Nah, nih pas cabut. Udah, Encum mana sama Mamat. Ya, Terus gua kerjakan ya? ya cum biar Mamat jelasin. Ini biar Yang ngoprek gua mancing. Nah, kita di sini. Oke. Kiprol, action. Udah lah, cuma males sama Bang Mamat. Pergi aja Incung. Cum. Gimana nih, Pri? Lu gimana, Mat? Cum.